A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli badihi tahirin ajma'in. Asyhadu an Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina dukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa antimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tudla bil hawaiz wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istaswal wa man wal alihi wa sahbihi bi kulli ma'lubil lak. Allahumma arhamna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya raf'ad darajat. Allahumma ya mujibud da'wat. Allahumma alif wa malab tabaithuma sayyidullah din amilah hermanto mahmulal bagdabi barakatihi wa karomatihi wa syafaatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Qadasallahu sallallahu agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah. Bismillah ta'ala wa bikaromati nasalukal barokata wa syafa'ata wal karomata wal ijazata wa salamata. Ya Allah Maha Rahman sing Maha Rahim, japarantosna urang birengkeun nargepkeun naon-naon maton sebet dengar ku almarhum al-mukarram Bapak Haji Abdullah Arifin anu sakitu panjang lebarna pemusingkeun ilmu anu manfaat ya Allah. Biasa diamalkeunana ya Allah. Ya Allah pamugi-mugi kedua mempelajari Quran sakinah mawaddah warahmah. Sing keng ketenangan hati ya Allah. Sing saling cinta mencintai ya Allah. Sing saling sayang menyayangi ya Allah. Sing panjang jodohna ya Allah. Sing tiasa micontoh keluargana kanjeng Nabi Adam lan sang Siti Hawa. Tiasa micontoh keluargana kanjeng Nabi Ibrahim lan sang Siti Sarah. Tiasa micontoh keluargana kanjeng Nabi Yusuf lan sang Siti Zulaikha. Tiasa mencontoh keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah Kubra. Tiasa mencontoh keluarga kanjeng Sayyidina Ali karramallahu sareng Siti Fatimah. Ya Allah, pamugi-mugi tinggalkan gaduh keturunan anu saleh sareng salehah ya Allah. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alnahu min ahli dha'i innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa yassir lana manidin rahmatim lana minka wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah anu Maha Ghafur, hampura dosa abdi ya Allah. Dosa indung bapak abdi ya Allah. Dosa para guru abdi ya Allah. Dosa alitna, dosa agengna ya Allah. Dosa nur haja sing dosa nur daja ya Allah. Kuatkan iman Islam urang sani ya Allah. Wadah surang maut tengah bantuan iman, maut tengah bantuan Islam, maut na husnul khatimah. Ya Allah pamugi-mugi pangnya sehat wal afiat. Sehat jasmani sehat rohani ya Allah. Selengitkeun sada penyakit-penyakit jasmani ya Allah. Na dina awak urang ya Allah. Diantarana darah tinggi, asam urat jantungna, paru-paruna, ginjalna ya Allah. Wida penyakit rohani ya Allah, ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasud, syirik, muslim, munafik ya Allah. Pamugi-mugi anak incu urang sing saroleh ya Allah, sing taat ka Allah, taat ka Rasulna, taat ing sembah nusa bangsa katu agama sing aya derajatna ya Allah. Pamugi-mugi sadayana sing gampilkeun waktu sakaratil maut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka
antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.